right MLA politics of taba directly indirectly politics balang passport sudah apa ground no MLA within mas Suyang man bangma tongko srung tongo it's my intern period nang ni guidance nang ni pukra chakra pa ni guidance paise am perfect MLA janai taule MLA title maiden school seisonamia se first hapo arko keha kono sanai culture chini traditional politics mix kaya tena hamai chu because जेको culture tradition chini strong gong आपको से बिंको चुनाव respect मारियो chini cultural head chini tradition जरा दुई थे तो मैं लो culture नो जरा चुन इसका missing दुई छाप है लो चुन से ब्रांच से चुनो guide करने ना हो ब्रांच चुनो से करने ना what we should do market नहीं market किया कि हाँ politician बुम समाया जे नुम ना कि दिन ना कि पारानी चौधरी बा समाज की head Francis Yu community work मा crisis उनको education of break leg उनको जिनी future no long term strategic plan बाई चुन बिखे तुई नंग नाइ अबले होगा चाकरा से सियो पा politician लिसी पाया experience बाई से सिमोगा अबलो के हाई request आंको बोनो फील कियो जे सोशियो कल्चर but tradition is above all bon is akale politics pomaya politics bon is like tola hinchongo and politics no seriously laya I respect all cultures all religion all traditions but no respect here and boko no sanai in future in strategic plan cultural jara prograbo socio culture ni president committee members team borong no tuithe jati to manas kam abo ye binambi politics is part of the wing politics le ya to se thayo first le chini clan chini dynasty chini samaj abo se first ba aboni pore se politics so bono request kenai let's not take politics seriously no seriously la ya ye jati to fabric kam abo nai abo se ani kita request abo se achu yes kala nai no Dini bet thake khatsa tha ro ano felicitate khemoni bagye this is the first time I'm travel barbar chato but I the first time kuno socio cultural platform of India ke kauma samo I'm very thankful to socio cultural BS ko no try kun thing now phemo BS ko ye no ye phemo asu ko the creation ke phaiha dini first time bo opportunity mai hat nang isna bowler ni politician ya ba asu koro sabi lungaya if I make no sense homa kheri dia no asu sanai ni ko pa di hat malai pinai number